twakwakira hano ya Sky TV dushangwa gutorwa mu Crystal Road umurembo rwambarara program yiti Eishengyero nko butosha burwa gatano urgashesha tumpaka shaha 5 z'ekiro nanye Boaz tumesije umutebekanisa program y'igiti bantu gamba nshonga z'ibyo butegeki inshonga z'ibyentasya emitoro y'abantu bintunguka n'ibindi byo no kutwara hamwe mwene kireki nko ku twatugumento gambera kurabera mikutuyona ikireki tuyinumugisha kutayisa Gen.Mugisha Muntu ogu ebiku mugambo ho nibingi kandi nebyakoze nibingi icyo kureberaho akari umudumizo w'amahe gihanga ga UPDF kumara imyaka I think 10 akaba MP w'amahe mu parliament akajwekeraho Uganda mu parliament ya East Africa ibakweta iyala akemera ikigombe cya FDC nka party president ija atahamani umukutandaka h'ikindi kigombe cha the Alliance for National Transformation ningira nawo ntutkumwakira ha Sky TV program yeje na Radio 5 cyenda na mwenda gatonyeza mushanje fama korwa mu town Rushere mu district ya Kiruhura mbeno takutwara mwanya muringwa ntwenda twereze Gen.Mugisha Muntu Mugisha aramusi abantu abakutureba nabakutura General nuko isima kwango nakwakira umusiruzi tuza Sky TV yebare umwami Boaz na Sky TV ukonta isa izoberi nimbaramusi mwena abarukurikiriza Radio 5 hamwe na Sky TV General Gumire turetse nshonga okay so General nkomu kugomba yo kwerinda kadumira amahege yanga myaka mirengwa tebinja bakukiza record ari yecho ekiri mu ihanga umukwezi kwa gatano wakirizeyo omyaka yo kwebembera mayaka ari mugenzi General Aronda so no wenga kukiza record so umukwezi kwa gatano turebire embune yongera kukoresebwa kubi ahita rugambira tuine abalinzi aba ibitongore by'ukwenda bitari bya government bana abamazire kufa bitwe mbundu tuine police yisire omuntu akweza sento akafuna tuine umusirikare wa PDF yisire minister nahambara nahura ngwine obita mutahiwe nko muntu yine background ebyo kurinda ekintu manyisaki ikintu cyo kwerinda kiri hagati ya okutebekana kwihanga umunsi yona amahanga kushanga gatebekene ngarma abantu bashemerirwe no cara kushanga ibintu byo kwitana biri hansi munonga bankaro koma kushanga harimo ibizo mwihanga byabiri ibizo umwe biyo butekerezana bya politics ninga byaba biri ibizo bya entunguka ihanga etar kwistya abantu ebintu ebashime kuba nabashikibwaho ukashanga abantu batanga kweho amasiko ushanga crime rates zatanga kuzankai ahiguru kuzahiguru konke chukuru umburi hanga ryone ryo munsomo yaba baine crime rates zahansi yaba ziriya zahiguru government yona kuba inobujunanizo nchibanche nangwe etiche sente ninga budget yihanga omubetongore ebyo kwerinda training echo kubanza ku recruiting training ukureba ngo abantu bako bari mu uniform baba bamanya muringo kubakosamu embundu kureba ngo haraho oburiyo bwo kubika mu embundu tubora umuntu we no kubasa kugira ki kuba ine embundu ko kandi kure kiri kucira y'umunonga ne sente shime kubona zitekwa omu budget yabo abarukorondereze mushango n'abarukoze mushango side ya government
ekitongore kya criminal investigations hamwe na prosecutions department aho kuba buri ihanga ryona nere kuba rinemu abantu abakuhenda amateka no bakubabara bake njena ngo ihanga ryona riberi no kwetekateka kure ngo wahenda iteka haba hariho buryo bwo kumanya ngogo ngo yahenda iteka kumuronderezaho kutunga evidence yo kurenga bamutwara umukoti kandi side ya government ninga prosecutions yasinga omushango ogwo muntu yatekwa omuchome emyaka yone kwe mushariyo ekyo kuchira kuba abantu abenje abakono bahenda amateka batina konga waza mu ihangariro kushanga ngo harobo nafu omupolisi omu criminal investigation department no mu prosecutions na no mu court omuntu weno wahenda amateka akamanya ngo tine kiri kuza kumba akana harobo nafu omupolisi abakurondereze mushango CID washanga harimo bunafu nango no bakozere file akamanya ngo omukoti hariyo bunafu umuntu akamangu nakwita ninga nakwiba ninga nakunyaga katire kikuje kumba hate echo kiretera kimwe ihanga okuba mu abantu bono kwehwa masiko ahubwo umuntu kwakuja yakwiba hakabore cyamba no witondijo hakabore cyamba no wagenda akahenda iteka erindi mateka gona n'amateka menyi yakwibaho yabitaka yaba yagerata yaba yahamba umukazi ihangire n'ubari yo mbizo bingi hati ahampaha eje incidences zo kugambaho nbatyo kuzorondereza aba police babine capacity hona nabo kureba haro pattern okubikurata nibishana ekiresero okwitondijo necana nogondijo owoita necana na kesi ya kishatu necana na kesi ya kana washanga haro pattern then otya kurondereza okuwa jirota okuwa breaking up pattern ejo so echo turi kumanya nimpamyano batya kutinka manyara ba polisi aho bahika kukirondereza ngendo bukugu kwetegereza emishango y'emiringweji echo busase no kushanga ngo aho turi tarungi abona bugabwa n'abantu bengi abahwira amasiko omunkora ya ibitongore byakubene bahereza amasiko nubwo n'abantu bengi abo kushanga bakugira ngo polisi nekera akore orabana bakugira ngo emishango no byakuzo mukoti tinora oravunanzi bo mushango gukamkwata abo ihangane no kushanga abantu behwera amasiko muri ngogo awuri kubari ntatar harungi azaho no turi hata abari mu government nibati bakwebuza ekintu kirugankaye ahubwo ihangare tari mu masiko ni ihangare uko yarekereza yaba kwa masiko kuri justified timo ko nakucheta kurumu amazima ninga navuga ko gatarumu iyo ko kuba ari mu government obuvunanizibwa bwawe no kurenga abantu baguma be namasiko ombitongore ebikuba bishemeko gukora imirimo y'abantu bakuba nibagira ki nibamanyangu nibahereze mishoro esente zabo zishashura abashemeko bano bakuma ninga bashemeko bano basyacho n'ekishemeko bantu bakibo aho government nete bakora kampa mengo akiriya abakobaza kurara mu office bari kutekateka bari planninga bakishobore baba tacherumu aho turi ecyo kubanza tarungi kuchera argument yongere echo ecy'abantu kwa masiko rero ntubabo kushabera general wajya ngo abantu tubene masiko abantu bangahi
abantu bahi ikintu kipemera nkaye because buri muntu uba kwiba aza polisi umuntu uba kugira ngo imodoka yawe tere heki agenda mu bushobozi kukitisaho level yo abantu kubara amasiko no kipemera nkaye what are those indicators ebindi kumanya nko muntu nimbimanya ku rugero mbanta abone kuba n'ingamba na mbimanya kuraba umukushamo amahurire okura amahurire ya radio ya TV kuza social media aho kuba obuhwamasiko wazanka cross spectrum ochura TV ochura radio abantu abakona nka program z'abantu bakona bagambiraho oza social media no ringana zoreba abantu abe namasiko mwihanga nibengana ki nabatagene nibengana ki aho nce kikuretera kwetegereza so washangiye yanganira mu abantu nangwa n'ubako bataru tubar ku kiro bwingi kuko ashanga ko mbanti 10 batano bahwira amasiko nangwa batano bako bagayine iyo government reka kurukiriza abo bagayine note wakora kurenga bari batano abahwira amasiko wakora ki kurenga wagarukwa mu amasiko wabihara batano babacendeza nangwa batene amasiko hasigaraho umwe ninga babiri konko utabishobora irebe kubana bireta ari batano butagira amasiko kimanza nubasagumiza kuguza nube yongera bargar ko batano bamukaga mshanje umunana washangiye yangere mu bantu umunana muri kumbatene amasiko no mango ushitami arutambasiyo no boshitami ankabusya amasigira urutambasiyo ko rarukwateho we nabo hebizu ebyabantu batakubana bakubata rukwenda kuraba mukandi kandi kitu yihangamwe ne tutaha noreba nkaga ne bibiri okusiyobona ko nangobo nubwira butube tumazireho twine okutebekana okumara obwire konka obwire mu kwamaze muri yo mukutebekana ticho kikuru ekiko no kureba ngo okutebekana kwagumizamo twacendera kato kunkuba nindeba so abantu bari mu government bashimiye kusimuka bakoze amageze uranga kuba yabahere barjombi yabahugize bahurikirize abantu barebe intebe yansi bateke Central Police Criminal Investigation Department n'ekibina kikuru munongo muyangari yona Criminal Investigation Department ebinte kwate na security y'abantu na justice ninga uburinganiza n'ekintu kikuru umuntu kandi wo tatere Central Criminal Investigation Department ukatere Central Prosecution Department ukazitom courts kureba ngejo system yakora kurungi umushango Criminal Investigation Department washangara abantu abatoremo batende kigo kurungi bine byo kosa imotoka byo kosa mu offices bine forensic labs muto wakora umushango ninga cyona cyakorwa forensic labs bino muri bo ko muntu wito muntu ubwo kumanye mbone ya mwita ni hashikashi isase ya mwita ninga ya witwa ninga cyona kibakora bakuza crime scenes byo ko bine labs ziri modern bine na motivation n'ikintu kikuru umuntu yo ayino muhimbo ko kuzamura gukora ko kukora mu Criminal Investigation Department ukachikora mu Prosecution Department ukachikora mu Judiciary saketejo ekakwatana noshangara mu buteko muyanga kiri kumansanga tina barahende amateka bagahenda mukabura umuntu namango owahende iteka wena naza kwerera ko muchome nabo kono bagahenda batandika kutina twakurya butaranka hati ko kushanga umuntu nahito umuntu ninga ahambo mukazi ninga ayibasente ninga ki ureba ryo mutaho n'umuntu batambura umuntu ayibuza ugo umuntu akanyiba hari umushango konkatino kumukora ecyo nkireta abantu kwa masiko no kugira ebenega tekintu cyurunje mwihanga general wagira ngo ntwitaga sente kutomo bitongore bikushondoza echa polisi icyo kwaba bemishango sente zikwingana ki kandi zikakora cyenyine because now umugambizo wa polisi kwesi abantu bamutera amasasi shayishatu zo mukashishi abantu batahirira Katumba General Katumba Minister of Works former CDF nkiwe bamutera amasasi no batafa bitomhara bita drive abantu batera jeje icuri umwazyo shayishatu agati town
asinde nzaza kora ki practically akoba no ibyo binakugambira ecyo kubanza no gutora nabakoze department says mboneka criminal investigation department nubashime kubona ba recruiting abantu abari yo mu police abako bahirize kumanya ngo oguno muntu anemcho ane discipline tumuntu bakubasa compromising tane kutina kuona kandi no mukozi no recruiting are the best inga bakuchere uburunje mu police bato mu criminal investigation department no baheza training erukumara no bajya kureba ngo bagera motivation bagere sente zo kosa kurenga kubaza kurondereza umushango umuntu nkampambara wa CID kwara naza ampaka jemwe nkegombore kuchemba yo hari ninga aho muri mbara yaza kurondereza umushango yabanka ishongoro roko ninga umuntu uba kumugira ngumuntu ukoza umushango ari banda agira means zo kumusya aho naho no kurondeza umushango ukikoba kamuherwago adu washanga ataro budget yo kore bibyona mugmanute abako bari mugabende bagona batere nduru nubagambe cyo bagamba cye abakuraganza tini kiri kubaza kubo so no mu prosecutions department cyo kimwe kuronga aba lawyers aba ku recruitinga barungi barakumango kutakubasa ku nanka ku gwejegera hamurmo takwija kuburabuza file na judiciary cyo kimwe ko kuba n'abantu bo muri ngogo babatendekirwe kurungi mbe no muhimbo go gukora kino ko kwaza kubura kurondeze mushango bakakwata bakabona bagira ki no bita abantu nkabo ninga bari kuhamba abakazi ninga abakora amahano gona gukunda bakora so government hat ko kuza kureba ziwe kitwi no muyihango no kuza nko police department wari budget yabo esente zikuza nkebe abokureba aba riot control department nizikiriza zo CID esente zo tangira motoka ibe byatiya gas ezo kutangira batokero na allowances bakubaha baba ka standby ninga bari mu operations zo muhangariyon CID teyina necweka cyazo bareba so no rero ngo focus yabari mu government no kugira ngo ntuguma surprising atabantu abakona nubageze kutubanza umwago kugira ngo esente tuzite bitongore ebyo bikore bintu ebyo kugira ki ebyo kutambira abantu kanyanumbanza so no rero ngo haro imbalance kanyanumbanza musigaza government mbona planning akore bintu kanje government no mu kugisigaza to kugisigaza ahariyani no gisigaza akore bintu so abantu bakutamu trust bareba chikumanza kutobuja right department okaburi hangari right departments nore no mahanga ngine democracy kumarubwire nore za France nkaika neba konka budget to kuwasa concentrate kuguma konka utatire sente omukurira ngo umuntu wita umuntu bamkwata bamburza bamtomkoti bamsharumsha togureba ahubwo nkateka aza kubonka right nka mucyoka cyo no kihangeke intelligence naba yakimanyira haza kuba kwesharinga kona no yakubaba kugira ngo kwaza kubaho umu parish ekukirayo ahamuhero muhango police nayo yashikire konka muntu yafa no jango afanke nkoko ningembuzi ninge because that's the fact real so kandi cyo tingama ngo no politics umuntu wena kubana hakani secho agenda ronde budget addition arebe sente ziri under department za riot control arebe zikzo CID nka CID department ke yambara tindu kumanyaje no basa kuza kushango batini na petrol yo kubatamzo mu district kusya no mu weeks ibiri umukwezi hasho batini petrol kubasyo mu weeks ibiri umukwezi hate mshango nojayo ne pamamo petroli yabetaraho reba je mukatwe twemereza mishango neba ho burizo umukwezi kubona targo reba so miyangeri ne mwebizo bingi abantu abenje nubagwejegera munonga naco kine bizo byacho avuga ebintebyo tibinte byesherekire
budget omuntu ono kwenda kumanya budget na areke no kurura nebyamu nkamuntu ebintu kugamba ati naronda budget na chomana jati esente ziri mu CID nizingana ki na zigerageranisa n'esente ziri mu budget omukore bindi so it is one priority na focus abuka amahanga nagakorera gatunguka hari abantu barakora batagwejegere bari kutekateka burukanya kona bari kubagirira kureba ikizibwe kiriyo ekiriyo mu ihanga twakimaraho tuta kunga ikintu cya CID twamara imyaka ingahe ogamba members of parliament bazo mu parliament bagamba tukureba increase yo no budget yabo emishango nebaho burizo. So President Museveni ejo myaka yona kimumbi yasingiriye gukora kurunje n'abantu kubaho businge bakararaje bakagwejegera nogera ngo agamasasi agakuru hano hari hinuga ku mwaka y'ikitini secho nari wari akabasa kwatu hongu echatabwa ndari nabasubira ngo these are isolated cases. Government ko kumarubwire gwinjo muteji gwejegera munonga nosha nacho ninjye nce kimwabizo tukuba twine mbene tenga abantu for granted kegera ngo ebyaza kubaho waza ko weeks ibiri nbabyayebere ni haza hebindi nabyo nberabaho nibyeba nkun mbene bagumze mu byabo bibako barimo kandi abantu bacwa masiko bajya ngutire kitorakore mbene oshanga ibintu birabiri yaho iyo situation indi kureba agano tera abantu bajya mbishintu tugira ureba government otegeza ngo rengo bataho shift ngo umwe ba reacting aho naho konke kiba reacting ono ko konka crime mubone nka waves nkizabeze masaka nabo mobilization yaho nawe sente bazitomo police bazayo basa pressing cya kiriyo kiceza ko ibintu bigaruka bibiri otegeza kureba budget yayo yongera wapi egumaho yabirere ya CID ya prosecutions department dogoreba maybe government nene manyangu ekitikizo changu because kala moja ayabantu bine mbundu. Yes. President Museveni aiziratinyenda abakara moja mbake appetite yo kwata mbundu na yare mbundu ayikena irukanga mengu yakwata mbundu nafu abinchi government inamani nkumuri kara moja mishkara mati kampara ni kara moja ninga ka okurera bakufera hande mucheke bene bya Uganda crime za uziri kara moja nore ne kara moja problem yayo ine entanso na crime zizi kuba hande kara moja ubene mbundu cattle riders hatu bono ushanga ejo amahelu kugatahayo so nembunda hambundu oko noshanga ekikuru ni intelligence gathering kumanya ngu ogunwaye nembundu point yanjye ngokwe government ketira hamana gatara gabutosha ikara moja of course noreba bontu nakujya mukatu bakacendera mani gacendera ahubwo tuwakwata government nana mukaga kara moja yona bakabe nembunde mitwarena nankakakaga ago ninkama hano hezi kacendera ezikubazi no kubayo kesi zikubayo nazabantu imbundi 5 imbundi 10 turwakigera nko kubayo ubumbu mukam batare ne Rwanda na unit kuriya shanga abantu kabitano bona bine mbundu mukurwana nkama hega kurwana nabanda bine mbundu ka hata no leti cyakiriye echo soko za comparing hata naburi no rewa ngo habere hempindo kara moja problem yayo nkaba takana bar Kenya no mayana bo bine mbundu abari mu Kenya Didinga abari Didinga na Toposa abari mu South Sudan nabo bene mbundu problem indi kurebeta ho muri kara moja ati Uganda no buya kora kicone cyo kubaska kandi amahega gakozere ibintu binje muri kara moja kurenga cendeza ubwingi bw'embundu konka baba takakize obwire Uganda rakorega na Kenya na South Sudan kureba ngo embunde zitahom oko baziha omuba abatahanazo Toposa ba South Sudan Didinga ba South Sudan Tarkana ba Kenya nobor kuziha muri kara moja zigumana zitaha mukuruga kuri
amahanga nangatekwa koragana Uganda, Kenya, South Sudan na Ethiopia bakora missions nkezi y'amahega atanu gakora karamoja na kuriya bakabeha embundu ebizu by'embundu bicendera mu region zeza abo ko embundu zabo nezo ku raidinga atika bakaramoja bakunuko ko batine embundu ezo kwekumza abakuriya nibijana bagira bata niba raiding kuko washanga toposa batacine embundu didinga batacine embundu tarakana batacine embundu kabaranye karamoja batacine embundu nikiyamba amahanga gubona kureba ngo habaho buteka umicweke ibyo byo General ibiro bice bikabiri ibiro biri ukwezi kwa katano kwenyini umusekare private service itamukama wa minister aza cyareta discussion y'abasirikare abakwereza ubukumi abantu bahangwa mu government abakumwa kikija cyahinduka MPs ibina abasirikare bakubakuma abantu bakora mbitongore Uganda Human Rights Commission ibina bakubakuma abakora mu office y'igigi ibina bakubakuma URA ibina bakubakuma KCCA aba bantu bona bageraho some senior position nibabi n'abasirikare babiri bashatu ba counter terrorism ngo umuntu abari umudumizo mai nibarebera ari kugira ngo umuntu muhereza abakumi babiri bashatu bana abwenja bimeze mbashanka batinera abantu aeropolisi tawe yintikiriza nayo no burankiriyo mahena hato bunagarugiremo icyo kubanza atinda kwikiriza umutima gwanje ko nogira ngo ibintu bitwazwa nko kunakubeni nimbitekateka icyo kubanza teine oku officer umuserikare wa UPDF ariyo mu uniform ya UPDF ariyo amaye ashibe kuba nakuma civilian wanje umuserikare wa UPDF ashime kuba nakuma officer wa UPDF chwera dero abandi bona barkwete ngo bukumi hashime kuba roho police unit etendekwe kurungi munonga ebani yakuma abandi bona ikume ba minister ba RDC ba member ba parliament n'abandi bona amahega gumegari yamahe abantu okwetegereza amahe ningira amahe n'ekintu kikuru munonga amahe gatendekebwa kurwanisa umuzigo wa heyo uri kurumba ihanga ninga n'ubu yakwana arwanira umunda ari kurwanira informations aine mbundu muri ko kurenka abakaramoje tino polisi ukayane basa kurwanisa abakaramoje kabasinga kuchikurenga echo cyahwa amahega gumagari yamahe polisi erwansa abashuma erwansa ekumanka nyine escort duties zestu antugambaho owamahe guma ariyo amahe amahe tukumutendeka kurwanisa mbundu konka owamahe atekwa trainingwa okwehurira mu kitinza kandi akatane kitinza ombantu babutosha civilians akakunda nihangarye akamanya ngo ryagira kabe akatengwa ayihanga arwede kufera ihanga okumutraining ngo ryebe byona nekintu cyo takora mwiza warumwe ningo musare kushanga nahura ayine mwe kitinisa noteho kumurekere kitinise cyakubayine abo kana hono mangu ihanga hagire cyabaho umuserikare wo nagenda naza kurwana na mangu nabasa kugwayo kuko nagenda rwana so uniform wagiye kureba yoga no buryo mahe urugamo humura yo uniform gumaho yamahe namahe gumaho so noteho kuombeka ikintu cye kitinisa omu uniform yamahe owamahe ayihurire mu kitinisa arebe ihanga abantu bamutemo kitinisa oreke kumukoze bintu ebiri kumuzimura ebiri kumwaka kitinisa ebiri kumweho kitinisa bugaragwa ba hayeke vuzana mgongo akwazenga handbag ya civilian ubutaho no mbabakerese bitucya mikoro mbabakerese ngo
abo n'abantu abatakwetegereza niki kiri kumanza kugira amahe agihanga ari kubasa kwesiga n'abantu bakesiga amahe oshanje muserekare ogo n'ubu ari kuba hagira ecyamutemba kuza gukora enshobi atina abuka hari ekitini cya kuba natera kugira ata kukuma something to lose. Yes. Konka entekateka itera kushana so abarmu nabagombe ko muri bagombekamo uranga kwa kugirira imbabazi twakwatihanga nito turiyaga tendeka muri gutukura uwamahe agire kitini sace ayehurire mu kitini konka manye ngo no bakuba na aferi ihanga tikikumutungura kuba hamutegondije muntu wera no ayigire mu respect konka nateho ja respect ha muntu wabutosha n'abantu babutosha bamugire respect. Okay. No reba bana bakoze ibintu shiburu gati agana mahe nimerisha niki kuko ebyo ni police je mwanti kuza kutahata mwebyo katumwe cyetu so abantu bito atecho tuweza twachitara bajecho a simple person ka commission no human rights commission kwitaga abasirikare kagire motoka ibi nimba bate nimba reba no motoka za civilian shagari yo motoka za civilian abantu bana bari ba civilian haruna ba business people okugana muri Kampala aruwa mahe amukuratira ile uniform ya UPDF aine mbundu bine sirens n'ibintu bikuzira obundi haro threats ahamagaraga abantu kanje mano training ile police kona ndako abo kuma bandi tayo police ji training ebene yakorebi tomuntu jure uniform yiheri yihanga ubwo muserikare umuntu okumangu ninza kuza front nimbasa kugwayo nekintu kikuru abantu abenji tibakucyetegereza ekiri kuntangaza nabo aboko bari mu offices za government wakweno tete yange kintu kekintu bakireba ubwo batakukireba areba uwamaheshime kwa nahurra ayine mu respect ayine respect mu uniform kandi akore bintu ebiri kumureta respect kurgombantu wagamba mahe ebere bintu kira kureba abasirikare yes bari hanguto basirikare ba UPDF yes tuba tuyina akaruru by election umwanya gumwe tureba mahina police initial explanation ekeningu manpower ya police neta kumara nko mu general election so bashaba UPDF ko bakwata but now tuni by election mu constituency em yes tureba mamahe amahe kuzanguto tugere nka rate takureba ni kibakiri intelligence led why koko wariyo mbwembezi utakora ibintu by'amazima kikuretera kutina nje kurebera problems zizi ko ziriyo mu byoburu na cyane hano ushaka berna no koro wa no renka mu hebo kurwanira constituencies zirimo aba movement bonka n'uburwire konka nabugwino bunakubwabona ubujya kugera babutambira konka atawuturi bebe ne jango echoro kuba nchoro kusharura problem erho ombyo kuba ebintu byo mu koko bensigo abokansigo no jikwata ho yawe yensigo ebihimba yawe yo buroni no gor kusharura hate ebyo kuba ebitari kurebwa wano beba ebintu ebitari mu buringaniza binisharura ubwire bwo kusharura abantu benji icyo tubacyetegereza koko bibe kibi osharure kibi problem ero no kugira ngo umunsi twara ubwire burengwa oba ekibi konko cyo sharuro myaka 10 ubundi 15 ubundi 20 mbwe no kugira ngo ubwire nubabura uburengwa abantu babura kukitekaho umutima kukitekateka okay niyo problem y'imbukorero mu ihango okore ekibi cyo kikuru munonga abantu bana basa koresha nshabino zikorwa muri government ne koresha ekizibu nwakoresha bi okabura kuzimanga wazikora okay ninga no wazimanya utafire kuzishobora
hatugakoremo kongera ya kabiri kongera ya kashatu ya kana ya katano urukujya benda kugera bata tene kibe kitine isharura ryacu wota kishoborire Jeno haro kureba hati excuse me buri kintu nobonako umunsomo certainly ekizibu kindi kureba n'abantu ubutareba naureba enjura neza kugwa nehiga abantu bakujya ngushamura enjura neza kugwa ubwo no bareba ki icu bareba na direction ekirimu bakujya ngo enjura shamura nego ngo igiye yagwirege iri hanze Jeri kuchana kuntangaza abantu no manyo kushomo bwire ubwo mbicu bare mwa kushomo bwire ubwo binte bituru kubaturu tuba kushoma shosho climate no shosho weather no so baba jo baryaho ihungaro batera bibuza abantu batakore bihungeri niyo buru muri ko muyango general haro decisions ezamahega gukora yes narabagebe mbera izuguma zitakushobora kaje yes mu muri yezo niwo mushango no gukwata uko MP wamahe yes mukihira hi kugira ngo amahega agere MP zo mu parliament moso kugira ngo multi party system aitwine parties shade ya opinion hata twata government tukantuma yangu amahe gagagari yo musingi gwa stability y'ihanga ningo buteko mu ihanga konka hakari mwentekateka zemiringo ebiri mwentekateka itekana jangu ekine kintu ekyakanya bwanya tuombeche system ebyo butegeki ahera gumene yongera ramani no kugira nesimbe mizi amahega gumene gagera nigagarize bigere nyuma gazom barracks ga jom politics completely konka hagira abagira intekateka kugira ngo amahega gumega ari musingi g'ubutegeki hati itoba bine intekateka kugira ngo ekine cyo bwire n'ecyakanya bwanya obwire kuburukika amahega be professional gagum barracks ga jom ya politics baba ko bari mu politics bo baziro bwire bwo kusimba mizi ya politics bakorera bintu abantu rashemeza abantu abwa trust y'abantu gubene ngo gwaba omusinge gwo bwesige cyare ito bine ntekatekeria mbatutanze ejinisho biyo nkayitwini batukiza mani natuje korera ngo amahega kirika ya politics kuna rugero nka ninyuka je 2011 nkashaba na bugana kachiko ka na 2014 ahaheze kubaho decision yo kugira ngo parties gariki nkata chena command nka narugero mu parliament kanta kiri amshotoro wa mu parliament nkampeze go mu yala no nkanti no tinko shika kurunya na kiri mu yala ninga naheza kuruga nashaba nabuga nakachiko ka defense na presidential affairs nichuka kakanke member ninga chairperson wako akari wana Simon Mayende nabasha baraja hata kutwa parties ozaga parliament mushimwe kushara amahewa jocherwa mahiko bagaricho umba barjo mu parliament Tanzania yakoze Tanzania kegera aba TPDF ikomo mu parliament kubazire nanka parties tubaraje na ku debating nyere akari muntu urangagire mbahozi ya muhamagezi ya muhero buryo bwo kumanya kuba kwasa kombeka mu ihanga akata debate amahega garko mu parliament garko bargo mu parliament bagarko mu baraka
n'ababuza hati noje kushanga bamwe bari mu parliament amine mu parliament ari aba opposition ari aba kuba bari mu government amahega ari mu parliament haba controversy baza kujwanga ombya politics kandi bashimye ko bari mu politics nakora proposal of course abataho mu government bono benangwa amahega gumega ari mu singi gwaki gwa politics zabo zoro baju utahanimba hakansa aryecho echo timbabe ya timbariyari abo kwa chirimwe bizibu ko kubotine ubushobozi bwo kucobora n'ugumuru kugamba bagira ngo wafana jena amaguru tugamugaye general kurabira Twitter tweet kwere yaberye yawo oreberwe no hakanisa entekateka jeno muzikenirwa ba kugumana itoro rihanga na mobilizing abantu iyo no cyeta okutaho politics z'urugwero rubasho kandi akiri umuserekera wa IPDF no kwenda amateka rero bibaza no kwinjiza abantu uko baza kubura kumanya akantu katakache no kwenda amateka garo itekaro twena kutwaje kuzo politics za partisan twargo mu info abejeno Museveni abenyowe ba General Kahinda General Moses ari nkargo mahizo barumwe na General Moses ari butwargo umma ba General Jim kwena abaje kuzo politics za partisan tukabanza twarekorama ahabwiteka eroho rahandikirwe nico ngamba amaye kugira kitinsa kugira kutekitinsa umuyuniform ninjeza kubishobora nko kundi kubaza abantu kubara bahura abo bari mu government bakabikoraho nubabikoraho batabikozireho nuko bati general abo kuba nka General Muzi cyarukora kimwe bizo bibiri ekizube cyo kubanza teke necha president wanga bukuru commander in chief minister of defense na parliament hatkushaga hari office wamaye ari nahenda amateka umuyihangwe think basa kwetegereza okuba kubora kwetegereza ekintu nkecho ebizibe bikiro Pogataro nije office kubasa kuchikora nobu yakuba General Mbadi nobu yakuba General Erweru hati nka Erweru yamerera teso ati ninyenda kwesimba abo president inga Mbadi bari mu uniform tino kubasa kuchikora kashika batireho mbageta president kandi man niyo problem ate ndiyo ninkugambe chini cha fayo hati tubakuchetegereza problem parliament ahati executive kuno jangu teka chikozero yo parliament niyo yakwesireki minister of defense kajeti itekeri abwenje na office wa hand ori no chikora hoki commander in chief yagojije wa defense yagojije abakachiko ba parliament bagojije hati no burangu bakujangu naza kusibwira shabe kurugamo hati oshangu officer umwe wamahe na chiza amahe amani hati amagezi gabo make akundu kutayabuka na kintu cyamagezi make ahabwenje ningerana aba officers abanda ko bari mu uniform robots tibiyoma ninge nabatega bine feelings zabo kinebizo byacho ecyakabi hato mushango ugera muhoze gwayo umuryecho atarabazana ga mushango yabari abandi timaye nabakumuhabura tindu kumanye kwaraye nabakumuhabura injya tubakumugambira mazima kubara n'bagamugambira kabura gahurukiriza ecyo ne kizibo cyakubaye kwara batina bakumuhabura nkimansa nawe tayine kutakwehabura ahubwo nayihabura ecyako nateka wari kubona inango yabembere ihangire note okore bintu ebiri kureta abantu bakuta mu wesije
bagire ngo ihangeri rimwe abarkwenda eberagiro bingi ntwe no muntu wako wasakwija akareba kutwagariza ihanga umbutera hati iwe waba ni urukwenda eberagiro hachi wahendekeragiro kecho toka bire president wihanga hati abantu abakureba bare no hendeberagiro takabire president hachikora mbe no giro no vote General Tangarizo tokore ngo harimo ubutarebera hari General Tangarizo yes president yahandika executive order yes akajya ati natorana mpuzikenirwa nko muhabuzi wanje aba special operations yes special operations nzanze ko mahi because abakwagera MK mbagera mutayine cyaryo cyahenze rero bani UPDF bani constitution ngwabo kuba hate byaro mu kuzombando Naijanka senior presidential assistant presidential advisor on special operations naze bashabuwa president kan wajang turiye mpuje mbabiri marno butanga bukore ngo uguna yenda kwijebera abara na mukaga arona bakuza ayije mukunda ate cyaba kubona horeza nkeje kure ngo nabateta turiye mpuje umwihangeri yona special operations zikimanyiseki no rugabya special operations waruga no jya nenda kuja kwesimba rugo mu uniform utambure hono urukwenda ubuze byone byo kubona nda kubuza obuze konkoro jo mu uniform yamahe gihanga yabantu bajwerire shagama eco naco tubakucetegere nibenje abantu abafere uniform wejo abafire tusaka kwasiri hanga bagumana bafa twakwasiri hanga na hata uturi bakiro no bafa oreno zano mu uniform amutugweshaga meje no na kahuja kakwa kakuru General ebintu ebi kurugero ko rino gamba emwe bukashoba ukiri mu government yes omuntu nyo kugira ngo bukashoba ni inkosa y'ikigambo cyawe biti kugira ngo ibintu bishoboka ni nkwetegereze yes emwe bukashoba ukiri mu government orukuza kutana na President Museveni kurugayo yes hino bwagera ho rukiko ukatunga umishoka bwa na president ukamuhereza your viewpoint ahanshonge zone tije kumaye cyari kuteka tingumba ko gwana namazimo mu ruwe nateka kubana kimangu tinka muri yarega nizobe naro ever tine chimbanta kwikiza nacho ntamugambi Murundi magara ganje tindi yari ya muntu we kutukubana twikiriza ntutambara hamwe ntwika atwaragana kwika ko twakiri hagati hakabara tukagere cya tureta utekereza ninkugamba tinkubaza kuri yari are kana abo mirunde mingi ninkugamba tinkugambira mu public ndeba kugambira ntushobora umbwire bwacu cyane makushoborwa tukuba twekikire hamwe nimbona kuzo mu public ubona benshi yumanye ware umuntu yamaye mu nce gese tuzaho wabuga nabo mahebe ngi nimpamye abako babiri namazi buno kugambira tene kinde cyarashobore kandi wakora inshobe hamwe tinkugiye guru ningikiriza nteje twagikora ekikuru ko nga twagishobora tinkugishwekera aho nunta kwikiriza ne wana ndangu tugishwekera so amahago adumiri namahago twino bahati yes tutanisizemo ne bihebi kutangaza ne bihebi kushemeza ubwo takira mu mahati abamahene bageza okunkuba nimbareba nibinje abakundi hange nibinje abashomeri nibinje abatendekirwe kurungi kandi emirundi mingi nimba nimangu kintu cyangwi kubora yo mu uniform yamahe kuza kurwe kugamba umuriki public kandi team kucicereza mu nonga kikona ngo kibe cyabutosha bashime kubona bagamberwa abo abataramahe abakona babebembera nka minister of defense nka president konka washanga hati abakwena babagamberera no bari yo bakora inshobi kandi bakabakoze inshobi bagoma bafire mamije yo problem yidukoreba umayomo nimbareba no bakoze se nimba bugana nko mu by elections hamwe nibabugana no mu general elections kandi babugana
ore yakureba yakwatwe nshonje ware wabona kujyati umuntu gira imbaringiriza problem eba ko barimo amahete ko gatandukanye enshobi zitandukwa abakubona bebembera government bakikoresho bi no bore w'amahome gata home politics open enshobi tubo batazitandukwa bama zitandukwa bo politics kuko babura kushobora ibintu political umwe kirete bizo mwihanga tegorero general we aho kugira ngo general kinro gabana hende cyaragero kuzo politics atakashyize atakarigire mu mahe yes Gen Muhozi kuna narebera hare eki yakozere bari no bakwe batakigiremo wowe nkakabe nagira ati tindu kubasa kuza kore ibe bindu muhati nchiriye mu uniform yama eco nco cyakwe cyatworekere ngo agine ho respect eco woshtirara baju yes yinatworeka transition kwembeza ku gar president 7 bukatungo ndijo muntu chicho chine kabishi kanjoti mutuye no mwenda change now eventually change rimwe ate byaro nakora nibana bishangu niko kubagira ngo wargo msfuria wagwo muru ahubwo kubona nda transition kwereza abantu amasiko oshime kore ibintu berabore cyangwa amasiko ashobora gukora ibintu byo kwenda amateka omwihangwe hatabonye abantu bashime kugera mu amasiko I mean wabura kore kintu iki kiri so obvious omuntu wene no kubaye n'amagezi noye nango akutemwa atamasiko ahubwo ko yana kore ibintu byo kugira ngo ogu no buhungiro nuko urero n'amateka mwihangwe torukurikiriza tofireho officers bagenzi bawe ebar kuteka nkimanza n'uburyo munsi yawe abantu kwetegereze cyo ecorum abantu buri cyo gacyanga kambakira je n'umuhoze ubwo buri no gamba ari njya buri simple ntubwe sasra turi ba new blood abantu kamba mwakira over where me bakakiraga mu ihango gushindo amini bakamwakira re kambara bakabashita namwe tubiza yatanga wanje nubakira buri muntu wene naseba garatwa mwakira bamukomera Amerika bakamarisha ikomere ibiri ku rugantebe kwika Kampala umuhanda so ata icyo n'ikizubu cy'abantu n'ikizubu cyashye yangere kubari curamena kwiriti yeah turi gitani cyahinda yeah Jeno oyine utagenda abantu kugenda abantu kureta ro kushara ngo cyo kirenga kigwire no wakusigara yomo yemerera acikire abantu bona no bakuza side gwire utariza kugendera abantu ubabukwa umbwingi bwabo ubareke n'impumo yabo abantu bakurugaho mu runako rumwe no bakubura Gen.Mugisha Muntu oyine kigombe cyawe icyo bayambere ho kutandaka icya the Alliance for National Transformation kigombe cyo cyahe kai tikine member of parliament to mbeka mpora tureyo challenges zetu kongana twiciriza mu kiturukora abo kube cyo kubanza abantu cyo batakwetegeza tukurwanisa umuntu just kugira ngo turwanisa Gen.7 nko muntu turwanisa culture culture ko itarabebe mbezi kore barko abo kurwa nkaga n'ibiri emikore niye buri muntu atahato umutegeje kwaza kumara imyaka y'ibiri eshatu asinda ubushobozi asinda ubutegeje hati itotuja no problem tumuntu wena nonjo razemo twatahindure culture namwe nasinda nkaba batahanu basinda obote amini bumwanga na isa rutwa ne doktuje mu Gen.7 amaro gobteje mtere chiko wario atokura bembeza obona tokure ngura harmu uburweire hati ntwe namtu tutambero uburwiro hati ncho tukubantu jeza kushenda abantu. Are you making any progress? Oh yes, steadily aboga abantu abahindurira ngo tagaja ngo namba y'abantu yeje bana ugamba kushanga abantu imitwaro no tya kugera enyomyo hate ejenjo itwine enenyomyo kanyana zinga ejenjo
icyo kizimbe ekizimbe cyo nateo cyaza kwama cyo bikine nyomyo hazi turonde nyomyo abantu abashomere bizu bihangere bakajya ngo hari uburuhiro mu ihango twabutambira tuta ntwenda buringanza ntwenda amazima ntwenda umwe hatoronda abantu bakwikerezamo kumukutunga abantu bari kumara pate tokorenka pate delegates conference ya party zones twira mu ihango mwezi Manchester nka movement delegates conference yabo no mutwara bakora delegates conference yo mutwara uko bakoze sente zetu tine ka opposition party izo bariga mugeno muzera rwo mu government NRM tine kwerwaza kweta delegates conference y'abantu mutwara izindi nezia ezitu mbabo tachizi zitamungara whatever so the, opposition parties ncho kushangira delegates conference nezibazi y'abantu 10-15 whatever haro executive committee ya mutwe national conference hamwe na leaders aba district na leaders aba magombora ni constituency hati kwa kubone leaders umuru 15 oine mu leaders nka urunana ruenda 10 abakumanye cyo gukora abakwikiriza mazima abakwikiriza ombumwe abakwikiriza umburinganiza kandi batakubigamba mu kanwa bakwikirizamo no babenyomyo ze kibina cyakwata government no babenyomyo yo kwindura culture baza kwindura culture bayombe cyara culture cyo kuza kumara ubwire nihangane yo gereta rihinduka so shankar chejo yatanga gumaneza abantu abine mitekatekere eyo muringogo nenkora nero kushana no kubafutekateka hat problem yagira mu politics enkorero karche itana yo kurwankaga neyo buriyariya nebishu hata abantu batekateka mu politics ukubeyiha nico kikuru beyiha abantu bakwikirizemo oze yo korecho rukwenda gukora babasukure cyabo yes yaguma nekura kurwa nkaga nebiri politics zo buriyariya politics zaki zebishu zo kubaganisa mabantu kubaburabuza hata kuturi ejo karche kasimbe mizi abantu abari kubana benda kuhindura ihanga nibatekwa kuhindura karche bakore bintu abantu bagarikwa mu amasiko bagire ngo no mansa politics nabasa kuba mu amazima nabasa kuba mu uburinganiza nabasa kuba mu abantu abarkombeka abantu kubareta hamwe umaye kubabaganza ecyo kikubaho okubara ubwire groupe mu yarwo hakazandije kagomza etyo ihangana bari yagera umusinge guhana tutakahindure karche nubwo kugira ho ndije waza naza kumara imyaka 2 norego nawe yago ekigo yasinda yabankabanye Sky TV irakari abantu program yitu ni Eishengyero tutayise Gen.Mugisha Muntu kandi umutebekana Sandi Boaz tumwesije abakutura Radio 5 omugenyi witu ni Gen.Mugisha Muntu abari ya TV numuhereberane n'amazina gigarho kandi tuganira nshonga nyingi and Gen.Muntu yijashendekirizebwe umwemdi yabitunga Kenneth entwiga yakazo nuwera coordinating ikigo cya NT hari umugare natureba Kenneth ntwenda kwebaza kushendekereza umwembezi w'ikigombe cyawo General Gen.Mugisha Muntu shija wobwenge shija w'imicwe shija rako hitinesa ukazo mu karuru aka president tuwabana wa kabiri oyine pate yawe tere mu pati zigamboho nuhururo tabantu batakukurata batakwitegereza kungora kushobora ibintu uri kubimanya how do you feel tuyonto biba isharura riyo ibyo kikunkanganiza banara mukuratara amazi mu magaraganya misho bunza kuzamuchaka wetu na bone nduganko twarza munka ntunga mayona kari UPC aho nchintaragira mu UPC nazamuchaka nkani nkuratara amazi aho tugamba twarwana twakwata government inkorene yahinduka yaba NRM west yona yaba NRM natwe tukuzamtukagamba rabandi bana basibire
tene kirasingwira amazima cyane no bokora umuto na hati tindu mbene kintu abantu nonda bategereze no ko bategereza kusiyari yari kwitegereza ito no twakotashare bituruko beba nije kugera babisharura areba muje bunaza mucaka twantuma nguturugayo tugarika decision yawe yo kuzomucaka wagambe kintu kikuru yes abantu benshi nturangu sho yes akana manya obote akari chairman wa UPC muri region and on politics yaza Tanzania obatera mbarampa barracks nshaje nebiri akari yumbatira mbarampa akari mbacha bahonokiro yagaragaye Tanzania politics zoroho hati umuntu kwakwenda gamba ng'icya government ngwarire ngwarire yes kugambe cha government ata kwikiza na government wajya ngwarire yes now ibu umuntu ubusho yabira rikiya person wa UPC umukore yona yes warwo mu university mu government ya UPC yes kikakiri given kaguru hato ijotano tana show ngande bakawa habira umwana ngamba gambera ngakiri umwana mzuka ari mu university ngambera wawe bari mu government mbashije mukakore bizubampa amini yakwata government hati mwagaruka mwawe n'umukoro muri nkaga nibyo mwagarukamo babura kurukira ni nkabo rukorera butukubantu gambera so shoti twara takozo muchaka no tataka unfortunately akagwa hero shaje na mshaju tuwa muzika Nairobi kirane eshatu umugenzo boti eranga mu cyumuro kirungi niwe yamwihire Nairobi bamutwara mu cyaro bamuzika ubane bamuzika program yo kumuzika kandi yo ninjihura radio ndiyo muchaka ni ndwansa government yes amazima na kintu kikuru kugafutura gabara kusiyacyuano yenda yes ebintu bikuchena iyo rwo munsi abakuratire bari yasharura amazima gumwa bibere aba bantu bitu bari redemebo babasa kwindu ara batari redemebo natwe kugira barwanira amazima umunsi yona tinesi yone kubaza kubura mu amazima harabagumana bagarwanira kuko bwabo ninkuratere kibi ngwabo wabo bwire ngwabo bwire na siale na kare bejo ni ndgo politics ni nta so abantu abo kwenda bije bari amazima yes bariyono hati no bagare bakora nyangubine bariyono muna bariyono abantu bakora amazima roje abantu abo bari amazima bagende niwe nane byo kwicerezamo bariyo mbongera kutunguka bagira no middle income status yes when will they look back barasimuke kugira ngo all along back bakabari mislead abantu bariyo middle income status bombeshara amaju bagora amamotoka bashumisa abana batunge byapa by'amataka inumanyisa cy'abantu bajya ngo tuba kuri amazima noteye kubona bugabwa n'abantu benshi nimba bugabwa na benshi abantu benshi batina ukurugaye bakagamba timwe kukireta beshere ko mbenji umbwinji mbweno hari cyo bakweta abajunge cyo bakweta hard mentality no cyara kugere nyeberi y'umunyamashwa ni wakora compact no reba aro nyamashozi kutamburura hard nkenzaza nkentureje nzitambura hamwe mbwene nibo wakoreba as domesticated animals nkentama nkente nzigumana nzitambura hamwe tokashanga eriyo kwayo imirundi mingi nziba zitambura umuhanda n'abantu haraba kutina kwemerera bonga mbwena guma mbenji nabo ko batakwikiriza umucabenji bari kwikiriza konka gumayo hata mazima gakusingura abinji bazaside ejo barugayo hatkuri hata nabagendera kandi nurundi mingi nojanga no arabantu ka 10 no basa kushanga abantu nka 9 munibikiriza mu mazima kuko kushanga nibabatine umwe kurugayo no wakabiri kurugayo baguma munambejo kandi ubundi ushanga n'ubingi no kukira
abariyo bahabize ntorebera government kwehinduka abantu bahinduka nayo bateka ubugeni ati keji UPZK simbaraga tema busheji tugabo kabare nkai mbara ibando koza UPZK juro hatibona no shanga bariyo mu movement bati nyencha kari hangari yahinduka no sakuru ndo muntu abariyo movement nakuburura nushanga abantu bona anka umbantu 10 ushange murana bakucena hati movement oyebuze acha bakabaringa kugaruka abantu bako barbati mbweni ino bahangwa bw'abantu taho mu Uganda no bireba America no bireba Europe emirunde mingi abantu abahindura amahanga tubagira hard mentality no nana ikiriza tuno nakwandiyo umwe n'ingatoro babiri ntwe ko itangaruka hariya tukore iki tukwikiririzamo ahubwo kwa kutugumizamo na ejo wakashatu wakana wakatano nubaka 20 aho kuhindura ngana bo kitwara millions z'abantu never so bachindura hata abantu bagira bata babona kuhinduka bona so waza kugira ngo kuratira abantu bari yabengi tine cyo rishirizo mu nsomo general n'abantu abarireho mbora abarireho byo mu Uganda hine bakora ebikoreka ngo opposition nenda kwamana munonga DP nekoragana na NRM na President Museveni pate president izoba yari office ya prime minister ayona listing achievements sa manifesto ya NRM UPC nekoragana na NRM FDC ekachendera hamani now tuamane myaka nka 20 turi mu multi party system party strong in structures everywhere ukweto rihangari na NRM future opposition irinkai wano jango antoriyo mbaramazi hata abantu ekiba kuteranisa no bateranisa opposition parties na opposition tibiri kushana ebigombe ukakaza opposition parties basa kujoro bunafu konka abantu abari opposed ahabiri kubo hata nibinje kucira no gutwatandika no bamanyere nibinje tu no takubahurikiriza no bugana no bahurikiriza baba tari structured mbijamba yamba batakoze hatwa kugira abantu bace bari organized bakakora ibintu ebikureta abantu kubata mu bwesije izo baramwe no mu weekend abantu bari abona batari organized basa kushifting oburundi gum mishbazo rebisho bugande care movement man hargayo nup omkarura buganda na yahindu mishatu no yibuza hakabaho ibahura ngo bakabombekera hansi bakabatakagira hansi kombe hati twe tukwicereza mu ANT cyo tukwicereza kombeka MC abo kuba turukorera bakwindura government chonga ntwicereza no muco kwindura enkore kubero culture cyo twona kugira hansi twombekeyo abantu abarabe nyomyo amuruka agombora district na national koga tumene tugamba ntubiba omwisharura habe hari ibintu bibiri abantu baza kuhinduka pap habe hariho enyomyo abagana boteteka tekere abantu beija ekikunga mushenyi no basa kwiha direction yobe no zam hata waruyo no kwata footpot abantu beija mu bwingi toine nyomyo enyikirize zobero ine wazuruga iyo no jango benoza footpot ne bakushanga mutukura empomone kutwara no habo umuhanda aho ko toyombekire nyomyo ezine nyikiriza amukwenda kumbekera ihanga niyo problem yindi kureba iri kubaho kandi ushanga abantu nabo bino bunafu babura kucetegereze abo kuba ekibina cyo nekera cyatwiri hangeri nkiza kubugabugana uburemezi bw'amani aho garabo kubona uhura bajango izo Museveni yakurwa ibintu yana bishobora abaje abiro yakwata tarashobora kiri byankaga
UNF yakwasa mu cyana ragumwe abonje bitarashoborye kutwakwazire abonje tubahabira umuhanda mutaya kutebekana sabantu abakono manyangu ebintu bituruza kwindira mu ihango tibyorobi owe n'abantu barabugabugana nabyo byabatomera bagumwe bemerera akona abaragira mu government ebatomera bibikara tarabaragumere bemerera ntundaguma twemerera kandi abwe mbabazarhanga ntujaguma twemerera abo kwa ntwombekera ahanyikiriza umanda gutukwana kutoza mwihanga wareba abantu abutuye nturundo mbwirobo abo kano haraba kurukana bajenga ubishenti itajana memba wa parliament enti itajira abantu mwihanga riyona bo nibaronde namba ituturi kuronde namba za rware zija bwa nyuma mushika rware tuje mu FDC unasha abantu babije mu FDC hati nubo barukuza wanupu kandi bo barukuja kuza aha group ndije yona konka kuba kwisha mutari organized beje abantu babije NRM tukwasa butegeki bakabar bake mwisha witwa habira umuhanda enyomi zikabanki twarwanyikirize yitwa twine abamwe batomerwe ebitomera bona baza mu government bagwa batuhenda batambiye ikono ihangari ya kahuri ya kahari general ebiri mu ihanga uzakore kikire uri nakore uzakore nakore batwetege general government eitwine ne yabantu entire kurugalo si wanu karengura president abantu beshabira amagomboro gabo bayishabira town councils za municipality cities za district kwabira mu resolutions ezukorwa bembeza baterirwa karuru ekitari cy'abantu niki government iti government ejiyonga uburyari abakabankaga nebiri politics yange uburyari n'ubuza kwiti yange mbona abantu bajya turi impuje ngwigana n'empuje zonka hase cyakobo mazima kiri kumanywa icyakobo mburyari yati kiri kumanywa mano nubabiba how mbona uko wahuranka uko tahuraba ku holding election nkamugabe no ya percentage yawe hamu Zimbabwe chinana cyenda mubaraka Egypt ko tamhurra bakaba na Bashirampa bare no bitana no muri Khartoum numa ubururu bwawe rwa Bashir ubu yabera hireyo over 80% ukano jeto gutarugo ato weno barezia na hariya Khartoum ekinte kitari mazima kirkwanga no baza kugezaho kusiga amashita ningano kigambera no gorabo kukigambera amazima tokagambera nigeyoreka ekishuba tokuchwekera kinobona kubwacho na problem yindi kureba tuna kukifire hwecho abakuno jango abakubiba enshobozi bakubiba kunuba kuzisharura bonga problem eri mu politics abantu bakene baba ebintu ebicyamere ihangariyo na bisharura ntwari nanka kikoreta obusasi government otherwise umuntu kawe humwero ukore byawe konka kwa hebizo mu politics to kwetangarika hari aho kwa kizubu nicushanga naho kubori togoreba njo tekutego kure ngutaguma tukora cyane cyo kubasika rangana ajya kutugerere embabazi izo warumwe ntagera abantu batebekene nibakwati hangiye general baritebekansa nabarishobora buri muntu narishemeruramo general government abantu banagirire sebyo kugira ngo abantu ba parliament general government yabantu parliament wedu kuruga hanze parliament tiyanjigambeho bareba buri kimwe cyose people centered kandi cyankwanze reka nkubisiye Boaz kandi cyankwanze nyo ubayenda constitution mu rwo kubana nyampo mission imada korebera kuba bero twagambira amazi mu cyankwanze omu twahabura babura kuturukiriza abantu mukaga twenkani twagambira Gen.Mugisha sebo takwata constitution ejo
ko if you don't mind abantu bona bakana bamugira ngo uko kurwaye hensi nje ko batakufe ko atugambira abo mukaga bakabarba okongera ariwe akari nyowe akari mugenzi katega hona mushega akari secretary general wa Arusha Miriam Matembe akari minister Kisara Kingi hona akari minister hona bidansara akari minister Baria bana hona Matembe hona Kingi hona bidandi hona Katega kuba twarije Gen. Museveni yabatuntu barabeho mu cabinet nyubutiro yanashanga kandi Arusha na mushinga kari Arusha secretary tuteketeka ngo bone mukamugwire abwenshi majority bakasinga ubona kuwachona tubushire abantu bateye ko bantu barebe nyuma bamanya ngo eri ekeri nshobi Gen. Museveni ko atarahinduwe constitution movement kane guma akama abantu abantu basa kwemera movement the natural choice at that time akade late wapakaguru akara consensus ikabe koko kureba cyama cyama pinduzi Tanzania ngwabe president nyera kargaho haza ho mwinyi ya marome yake 10 haza ho Mkapa ya marome yake 10 haza ho Kikwete ya marome yake 10 Magufuli unfortunately rafire haza ho Suru Tanzania tibeki ero ne kurakura hatem etansel Tanzania na ha to kugireba hatu ya bunke tubakumanya n'iki kikuza kubo kureyaga so mukamu abensho biya enkumi mbernena so mukamu ndawo papa kabura be president na ni example ka abantu binja bari basa ko isi babenka ba president na nkagambira Gen. Museveni cyangwa utakwata constitution inchi na mjantizo bero utakwasa banyora jo mutegecho na mjantizo bero ja abutegechi okazaru wachito ningo kaza kisusi okare kuwa president okagumuri umwebembezi w'ekibi na mugira noja kugira kitiye musa ekiri kucerana hati choine nka president wihanga na mugira nti wano ndakusigaho legacy abajungu n'ekigambo cyo bakweta legacy timo mu runyankoro kuna kucyeta legacy omukuro ogwasigaho munsi ogwari kwijukira na mu example cya Eishengyero Eishengyero akargombo wa president munye wa president imyaka 10 konka Tanzania tine cyawe kikoro bateburu zari Eishengyero Mkapa yazaho imyaka 10 hijaho Kikwete president Nyeri akija kufa ombwire wa Kikwete president Nyeri akaranka president wihanga nanka na mu example cha Nelson Mandela wena ngo kamara imyaka 5 ubu yafa abo legacy umukorogo yasigireho amahanga agayohereza abebembezi ba president na ba prime minister 10 including president wa America echo nabakufera naba Europe bakufata chikubo legacy ne kintu chikuru aragaze uko kuje kashuye ko muntu amesho icyo yabara kukireba yahindura constitution kari yategekana hatakiri umutegeki nabaza kuba wecho natwara kuba chukuru munonga icyo gumari president nabaza kuba natwara chukuru munonga okucira umukuru ogwa kubasigira kera nkoraze kuruga ombutegeki orujemu abantu nibakukunda batakutera binyasi niyo bakucera system n'ekintu kikuru twaturubake batatanisa twarugamo konka twagamuza mutugamba amazima konka general amazima gena buna kubwago nibuza kwika wareba so ecyo cyano gameje ngo abantu nibasharamu yes nobo bakasharamu kandi mu parliament bakaba miliyoni 5 basharamu constitution bagihindura hati mu ba journalist mu Uganda general tuna abantu bakora ibintu hatwara nka bureau ya journalism eri kubasa gukora research bakarona abantu abo maganana bakabakora mu survey umbantu maganana abo abakwicirizo mbi bakoze nimpamya abantu bakanka
pasenti kakinana bashime kubana bakugambira ngo ekeri inshuro kandi ko ekeri inshuro general ruhanga wo nuko baza kutugerera imbabazi haba hempinduka eriyo mbuteka yangaraka ku maritebekini eco nkibasa kweba nkirabaho konka twagire bizibu byone cyakubaho tushabira hanga kitakabaho buri muntu weno ina majezi asheme kumanya ngo oburugo bweco imizi yabo eriyo mu 2020 bahindura constitution shana bamagezi make no bakora kucyetegereza kongira kariya hamwe iri opposition yes hakanisa Gen. Museveni hakanisa umuntu wa NRM yes irakarra buri muntu na you had Boaz kare no wasabta kigambira TV ninga radio ninga kai naba movement bonka abo kubugabugana kano jani bacabona kubugabugana bashubiwe ebikumba bitero munyindo tubakomaje cyokora nubarengo harebizu kwa tubakomaje umurengo kubishobora sano bugamba opposition utakajana ngo opposition negeri yo mu open eri kugamba no ubaze bashobora mu majugabo kuno jango hari umuntu ine cyo kurikiriza buri kaburu ko muyango ukashubira ibintu bibagamba baza afitaho umuntu rugabe bibagamba bari yo mu open ayice batabwire niki bamaze barebize kubabero rero barebe yo mu mere hakambaze kubuze Boaz umugwezi gakumokwire hakabo skando kano muringo gwa sente tiyo kucyareyo buhanga ubwo sente zaze muti nyingi mnonga nojaka billion ashatu na mukaga ze sente za Ivan zamabati hari sente zikucaraho zarapfire nkeza irwa rya Rboa zikazira miliyoni nkabishatu na makumya nkatano za dollar United States dollars hati echama batcho uburemezi bwacyo to kuburebera mu sente uburemezi bwacyo no burebera umuringo gwacyo no kucyabero abaza kureba nka government aberga wetire problems aho gatine nka government ka Europe ukuya kusurvive scandal yo muringo washanga abakucyara yo bukuru mu government omuyihanga omuza office bona bakwasirwa cabinet yonka abantu baka nkomori 20 baramuna vice president na prime minister deputy prime minister bashatu minister wa finance minister wa state for finance chief whip speaker wa parliament when government yon hati echo ncho nchikoreka hato muntu wansi kubura kweho masiko nabura atakweho masiko abo bari mu cyondozo bo somebody would argue ko tuteka time ngo n'umushuma nari umushuma iyangeri government nego iyangeri government nego kunke mbibi aha ninke bya butosha ateje chwereho aza kweyongeraho kindi yongeraho kindi ateyito butagwa egumere nari abantu tuba kumasho gukora abanye Uganda. What is which description do you give? Orarebereho HC kiriya mwongo kirguri na heru konka chohero munda ukora kirebereho noko note wataka kumuchesheka mucyo kiri mu ihango zakwimkiza be so tine yatwasere hati buri kintu buna kubwacho tutkahona ko ito n'abantu nje batakwetegeza buri kintu buna kubwacho General President Museveni arakize kibakweta abajuru bageza the law of cumulative effect hatu nayo minzane zira amparo akadishi aharho akoma kubakutaho ibari akukutaho kubakutaho ibara ya kilo 10 ahantu bantu batahoshkara ningo monyo hatkor ko kwegendeseza kureba umuntu uriyo na tahoshkara ningo monyo
naguma nashuka nataye ibikopo kimwe bibiri bishatu kugira hata ahabukuba eratiro zo mwonyampa n'ingashukari kuzikuba zikiri natahemwe ibiri ishatu kuza ko muri za munana ibari riri 10 nota kureba ko etengesa kuona kwa ko muri kilo mwenda ne chweka kuza kari 10 nori yatandika kugira mwete hatwa kuza kusya muheru the last kilo naguma namemerera hokaki ati twaguramuze tuki tuguramuze tuki hati ya kari 10 yangera guramu emwe ejireta hato ubu tiki kubalansinga natera kutandika kugira hoki kwiyaho hati empinduka zibaho mu ihanga kwa kuba inshobi nyingi tizikuhurwa noshambwe n'umutinekero kwa kuzikweyongera hata amuherwa byona nabaho inshobeje emwe nizane gireta etera inshobi zikizibare amani kana inshobi zo notakigira ki notakihaho no agwa ni human behavior yes yobore babantu bimuka akasheshe kamwe nibashangense tateine ejo niyo law ya cumulative effect kandi kiretaho akantako okakureta shiftage ninge kibeta trigger urtamba siyoko tikiba kintu cyamani no akantu katkache konga keyongera ahabujunde buriya ubutahayo ubo abantu tubanukira tubabureba akantu katpa shift eba Geno soncho ndukugambira icyo cyohecho General Muntu President Museveni nobu wajyango akahindura constitution I mean MPs bakamuhindura constitution yagaraka yategeka kunga taragarikire busha iyi ni bya yose rinateraho nk'abanyihanga program zo kuyabantu mboro tukatwine nards tukatwine minyeto tukatwine z'abakazi hatwine parish mundu ningira atwana tujangu ari mission hungry tar power hungry takwenda bwebembezi ngo bwebembezi aine ekitengo cyo gushyikiriza abantu kubaje mu pillars ayenaremo ni social economic transformation so omuntu ayino muramo gwo kuyabantu mboro turi tugeno muri income status twine ikigezo cy'imyaka 3 tukahamayo buri muntu akabona atase miliyoni 3 turi mutwara mushanjo around there which is quite remarkable ajana kubishyikiriza manya wano za kuyanka kintu aha kutwara kasese ninga wona ko kubona kitwara nateye kubaho vehicle ya delivery wabana nda kutwara kincha tani makumya noteye kubone rukururana kubona noteye kubone rukururana ejo ine engine service haramashita ine cyana ine kirkurura utahe kintu mango ati nayohereze binte bikurwa mbara yaza kwika kabari hate byone byari kugamba naza kubishyikiriza ata kandi emotoka eyo kubishyikiriza tajombeka aboko okwitsya ebintu ahabantu oyombeka bebembezi hata nabahebembeza abarabisi buri muntu ecyara kwata agumana cyamba abirivuza kwikabita kuri naje kubisiyata hatwarwa by'amabati buri muntu aleva kuza kurga kampana bakonjeraho owansi kuri yo mucyaro bagambe nje parisha hacyaro pe natunge bitamfa so twija cumulatively ngatwine budget ya trillions 50 I think ya 52 umwaka gwe sente 2023 ibintu kwe bitakugendaje izi sente nzirgankahi egemera mu kuba neteka kwa korwa ntijabo tukakata because ntureba ihanga turugarakanyuma in terms of budgeting nitzoka point emshorera zanche kusyara rekaguma mukata kutwaka bari sazara bari yomushubuzi nubarra dogashuze ndiyo nemusho
abuka emishoro ibaro abuka hari pressure yo kurenga bayongera emishoro abuka ni benda sente hari program nyingi bakunda afite sente konka isi ekintu cyo notewa kuri sente waza kugikama hatu wagikama utagirisize nicyo cyo ruhati baronde emishoro koka tubene system zo kugira ki zo kupromotinga business kweyongera ubwingi hata abantu bacyo bakwihomo emishoro kine limit esente za kono zo mu kongera base nizo ziba bakugira ki eziba kuri ro kwergu abantu abinja bari yo mu butegetsi problem yabo nabo shangu ihanga nyencha kan nije kubataro nabahuza niyo problem ero hati abantu abagamba za parish modo nebiyagamba naza kubahesha no marwaro no jangana bebe bazi kuzakorwa gapara kuza ko mu clinic science ya mino mu maroro government batunge bitamfa no urabashaka kuba ni ba striking abashamaza bine bizwe biryoko ecyari muri Gen.Mugisha no kombe kabebembezi bamazima babesigwa abakoyombe kabebembezi tohendeka umanya togu yazaruwa na hikayo nebina ibiyaje nabyo nabisye wakabare ncocimo wantunga mu ncocimo wakiruhura uwibanda uwahoima uwabusia nuko hat system ekora abantu bashemerwa ensigireta enanuka abantu bona abakuru Gen.Mugisha ndakutagaza system kuzafiri ncyo kumureba nageza no kore ibintu ebyakabintu bikorwa abantu abale boze zindi tokoreba konkato mu system takiriho kugira ngo ari umuntu orukora ihanga umbanti 10 abo kushanga bari umuntu ya system egereho abakora ihanga tubakurenga mu rubashatu tubakurenga mu rubashatu bane so besente ziriyano bijya gucuncumurayo bazirire nko kuba kuri izindi zona kandi niyo scheme yo kubanza ejo parish modo no jani yo kubanza aka schemes aka schemes mchange tinera kozire yaye wakombe system ya delivery n'ekintu kikuru n'ekintu kikuru munonga so yo no ati noza kurohora barino alo district zabahereze sente nangwa ngahike yitondo norano bakwatoriya parishi umutwaro kumwe na rukumi unibije kuchin monitoringa bat bari mu kutwara amabati mitwari 10 hati nanka trillion mwene nohora gisi amabati gatwarwa abantu abarya higuru hata bari hansi umuntu ya district nogira ngo na hata ina meje takureba abamuto kubara aho masko bakatwara amabati hata ogori hansi tategerize na kurebeza aho zaramukena akazubuza aho kabanda kubakuze bindi general harobwo kureba president Museveni yes ukamukwatirwe sasa ukamusasira ukasimbakazinga na boti ndeba abantu ko bamuremesa government. Do you ever feel that way? No. Ekikira kuntangaza Gen.Mugisha no kusha ngutari kumanye kiri kurete kiro osha munatangara kurebero Arjero waza kubenchenzi noza kujya shoboro togureba koro berenchenzi manyangu nyencha kare nchenzi nozo kuza waine kako aine buzari kina behavior yabo, like how is he responsible? Kanjye no president togureba noza kumara imyaka 30 nobura kombe kabantu babesigwa hata no bana waza kublaminga. Okay. Yes. Emyaka 30 kunogira ngo akabaho kombe kabantu abo kumiganda barimo abantu babesigwa bingi akabe nagira na halivu azanka rwatura marene miezi ebintu bitambura kwa okushangwa akaremo kombe ka system ejo na hati na etorura burahantu hona atoshanga yatanga kuza kushara emshango yebanja ahamuruka aho nchikoreka ngo system ebireki completely clogged
washanga president wihanga niwe kuza kurata romushango ogwakabe no gukorwaho CID officer wahishaza ekindi ko kuza kureba ihanga ryagira buro office eyo mu government hata replicated nimba ninjira kubuza ananko mu social media kuningambana no kunimbabuza direct noza kushanga hati ko mu state house harimo office za investigations ishatu hati ziku investigating emushango ona shiwe IGG baro kuri mu investigation department ero internal security organization ero abakoronzere evidence yebinte bir kusiskara bo bakahereza report mu state house bo za report yekizwe kiro kandi bagaruka baha action report ikibakuza kuchikoraho kandi bagaruka bahereza reviews abaika nekibakoraho afuchayika ninga baheza baha report feedback hati oshanga president azirata ari kuplaningire byo mesho hati waza kushanga hati a concentrate ingire units za investigations za kisha bongeho ne yakanangwe yaba investors izina rya turi kanshobora kiri nkabohereza ndukubabuza ni protectorate unit ninga ni protection unit tuba kanshobora yecha tekitendereza konka ezo units ecyo kubanza tiziri kubaza kugira abantu barakumara CID yo ne baza kugira abantu buri district IGG na baza kugira abantu buri district naraburi region ninga buri region to kubaza kugira ejo presidential unit ne mount kikuru kuno kibari yarondereza aho ibintu mu ihanga riyo kuko kikuru nkibanchi koreka ngo system hatebire paralyzed okay so now anto kuza kwamasko I think it's justified Fachiwaza kushanga system zona zibiri compromised hati president yatekwa kutekaho unity ezo ishatu kandi zitakwasa kora emirimo yeze zibiri compromised hati yangatogore ngo uri kubara nta tararungi general bwa beno chikora na president 7 closely yes ni kintu cyo wamushomereho aha vision yabayinire Uganda akana ngo ahindura ihanga arishobora kuko yari mu buryo bwo kurushobora atekateka nuwe nko kubasa kushobora rebizo byo mu ihangomo haza no bunafu yari makombe ka system omutama gukora Uganda gwa akagu akana ngo ahindura ibintu deni yari mwashye system yo kubihindura hata atekateka nuwe nko kubasa kubihindura so buryo mbwo bwavuze complete kikamurema bare abantu mbigeze hati nchoro kureba na hati na shankor kome bien no manya biri bare brava kome bien no bachara kubitaka gari no mano kuba no babikomese birere hati kuba kubikoma awo kuba very soft kijya cyafumura akikomaho kifumura hati nibyo kurebera system kare takubasa kugishobora haza kombe kabantu basya tishore but ikizibu cya Uganda yonga yes ikizibu cyo butagera systems yes izwana ugamba because systems zezi Congo tuziriyo Burundi tuziriyo South Sudan tuziriyo I doubt Kenya twatuye abantu bashobora iki icyo to comparing n'abantu bo mahanga go amenye twatuye abantu bashobora iki oh yes definitely yes tukujya ngo abantu bakaba babuzira bo kushobora ibintu ukagera buri yo munafu arabaje ngo baceta micro management style urkamwe kenda okay kwatiro yes no butesiga abantu abandi n'abantu nimwe abasigara obuterwa naho ni timu yako nakucheta ni weakness tukujya ngo ngero muzebere ngo gine benje abagine no shanga n'abantu rukombeka company konkat 18 systems hata kirugaho inko muntu watwarwa company egereta collapsing
ahubwo natajombekera systems netine nyomi neyombekirwa muntu omwe wenga Jeno tinka jya ngo nomanye ki president Museveni akutekateka kuko nogira ngo is he fatigued na horare merirwe na were satisfied by his own report card tinka ko be ahubwo nori nacara kushara mishango so timba ngo nayetegeze cyo na sharaban tubona abandi mishango urango atinye n'abashuma arubu yazatumanika atinye n'abashuma urashikariye president bakwade so nikinde bugera ngo noshata kumangu ayi no mushango wo gwayini ate naye kwasa abantu abandi kandi bona buri hansi hata ho shobora ugete namanye shobaher kurga ninga bimushobeye ahubwo norechwe ahubwo natego washobirwe cyo namazima hata wajya tore nke chamabati wawuranga cabinet yawe iyo ya kwatu wo mushango gumwe or president wihanga kureje tukure ngo akomana kabonera akona ingambara kayihunga kubona basakubura kareba kashoba wareba no basakubura kashoba koko ihunga ryashyibuna kubwaryo ryo kwije tino kubasa kwamura ngo cyabasika ihunga ryije general abantu abamwe mwarigenda bo mucaka narabajunigere government mwaraga kwamba abantu binjya bamazina bakagumana bahura n'amambargo mobilization basakwa nagamba kore interview once in a while konka mobilization ni kurunda n'abantu nka Agustin Ruzindana abantu nka Richard Kijuka amanyamushagano bagarekere gukorera akachiko abantu ba Miriam Matembe bakaguma eventually mbahunama bakaruha no kuruhano basakuruhamanya ikintu cyoro oya kikurusiya n'ibintu bibiri abo mu government bakurukiriza kandi abantu nabo bino bunafu bwabo ware abantu bafunafu batarigi no mansa bibi abantu barigi abantu babutosha abantu wajya ngo tubakurikiriza abantu omuntu yatakwasagura amashu wote ine kugumisereza yatakubasa fizi yes nabara kurikiriza message wote ine kugumisereza abantu no beya mwengaro ujitkanje nenanye nkore byanje waza kubagendera tingendera abantu nyo nco ntafera yaba biceze bingamba yaba tabiceza icyo tinchifa munonga kunkuba ni mango kindu kuraterera n'amazima abantu tinkubafa manyango amazima nigija kubeya aho bari beje tushangana kutukuba tu icyo kibaho butosha umuntu weno yemerera amazima akagaguma amazima gakunganya abandi bona ko bari handi hona mwena mweshanga umwanya guma ko kawaza kurikiriza by'abantu ninga kugendera abantu no hwa masiko no chwekente tuzankomburu abantu twakuza komburu barukurra batere nduru tare mbazo mwirwaro abana babo tubaru munanka tubenemerumo bine bizibingi aba abentindo bari entindo aba bingi bikuruza abantu bakikomburu bamuharukumi atera karuru hatu no basakura tero kugendera mu ntogo wagendera mu ntogo no hwa masiko nensi no giruga koko guma amazima kuga kusingura umuntu ogo abona kucunguru general kandi haba hekirunje cyarwo mu mazimago kikombeka aja kishemerwamu kuko tagwaza kugendera we cyari kugendera ahubwo hari abantu binjya bakwendera kintu cyeri izoba yonga kandi wori yo kuratara amazima no kubana urebera hare nozaho nogagumaho yabo ija kugasharura ningo rwo munsi konko manyangu wasiga wabiba ekintu cyermu ekirucunguri hanga tukubaza kugendera abantu general kokuza wataha nko bugenyi bw'abantu barugitwa abantu bari ya graduation abantu bari yakora birthday parties is concerned zone zo crazinga oban is the social buzzer political or buzzer security wise is the concerned that are absent they seem to be absent no shot tarho ebikubazaringa abantu as you are listing them here hat kugira ngo tubereho
nunu rabiri nkabitaro nje ndi kugambira ma Boaz waza kuza mu kintu cyo abantu wenda kuza mu nsomo utari kuraterera abandi kibafite gateka ningaki no kuraterera icyo rukumaya ngo noho amazima gari gaba gatarho iyo kuteka ngaro n'urugaho nofa tinikirwa nago mazima tino giriki abine cyo teta n'amazima konka gatara mazima tikirizara embibo je terizara tino giriki yagisharura mu kirungi ninga no kumera teremera kuko kagari y'amazima buzimazima no buwakufa utagize cyo washarura hari yaje wacisharura aho embebere mu amazima tino rugeremeza kumera kandi no rugeremeza kusharura are general utagira ngo ekegite kukuna katubikirizo nyo utwizi tubanze tushoma message z'abantu abaturire bitu tuirege no Muntu tuwamuyobaza twaganira non stop reka tushome feedback y'abantu abakutureba narabatura radio 5 tuje turugambe bwamo byamuhero tuburere kikanje nzo kutandukana message yo mwami nwataho James arweta mu nyabushozi cyuruhura najya ngo Boaz nyabarizo mwami Gen.Mugisha Muntu kandi urukwembera NT Boaz tosirentureba opposition nega emerumo ya NRM yero gukora kandi urinda nkamusha Muntu icyarakorira abanyuganda kikabagasira niciye then akija kugaya PDM ya movement kandi mumburize bamweta nwataho James hatenteka teka yini abanyuganda kwenda ningaruka mu kimwe waza kubishoma byingi tinkuje kubishobora kwenda hat James Ogo party yo mu government ecosystem zo mu mushoro ni chorebera abantu bana benda marwaro n'abantu benda amashomero n'abantu benda nguto entindo amashanyarazi nibi byona hat party kubetara mu government ino kwa kugira ngo igire iki yakora akine kikoreta ato kubona ategate ko bangu abari mu government bagenda baguzente zabo beyezento amashaho gabo babona kore ibintu bari kureba agiro kushoborokirwa twe bikutwazo government ne ecosystem zo mu mushoro James nabaza kubaye no muhoro atina mushoro gwa kushashura gura direct ko kamanye ngo buri chupa ya meize ya goro omuduka ninga soda ninga bi cyo mushoro okay ogwa kweta VAT haraba kushashura income tax nabaza ko batagushashura mbwena wena abaza kuteta ngutako mushoro tare kintu ecyo mushoro guzibu muduka ekitaro mushoro byona bero mushoro so James no shashura mushoro ubwo mushoro ngo gukozesebwa abaye narem hat enti kwero yagire mu butegeki wabo cyo yagukozesa kubi ogihakanisa nukuyihangara tambuzwa wagumana ushokere bi ninga no byongereraho amani no butine cyo rukora umunsi Alex Mugisha ubu no mushomesa ribanda najya mu burza je no Muntu icamwira umwe narem akazo mu FDC na hakaragayo ngire ngo hona banywane be Dr. Bisige na Gen.7 bona bakabara babi nare bakamuremesa ukuriye politics zo kuri sto antugamba cyaje kuriya kandi nganje mu government je ubu narwo yanyu mu command Gen.7 na kampo bwa menza namuhandije bara namusima yebere kumpo bwa command bo mahimi yakagiona kuko bwa menza se uguma nabo ona kona ndiyo kuriya kandi akuze nanye keci kayo ngaziriya kabondo kwa kuziriya kizuru tukabura kwikiriza na movement umuyangwa nawe janto maharo gukwata tukwikirizana nago FDC twabura kwikiriza na ahankora iyo kweho government abo bakana bajyangu tuzo mukwegugunga tinyine problem uri kwenda kwegunga wena uningo kwesharinga mbajare muombe cyo mutawuni hata no baza kuruganka na ruganka hyogo na rwibanda ibanda tino kuguze kaza kombeka abantu kubaze kwesharinga mbajire ngo uriyo mugwira mbajanta abantu abakucero bwingi abantu mu Uganda mu abantu nshanjo muri 10 bariyo mbyaro tuze yita bakwikiriza mu byo kwindura government korambururu tombeke kurwo kwa hasi ko mbe nawe nabaza ko bashyira ko tukageraga ebyo kozesa kugira ngo twaze mu buri cicweka ejo nyinkiriza yitu kutwakiza bonaku 2010 mushanjo batera karuru delegates naza mundu kubaje nti tuzahansi tombeke
hona abo boya wajatu no ebi muntu ari kugamba nibiza kutwara emyaka mingi itontwe nango umushijo gutumwiheho nyencha kare tuze kweshari ngo matawe abadelegate bajenga bya muntu nibiza kutucerereza tukwata umuhando gwa hona boy wa kutugamba batera karumu ihangwe bansinga niciriza nazente mbwenu hate mwaye kugira ngo tuguma haturi kutagatagura umuhando gwo ngumwashara mugukwate ko murakwate government nyencha kare mutwete ite twaza kuza kumbe tukakwazira government tebakajikwazira twine ntaro na FDC twine shonga na FDC izahora bakwata bati government bakora umukwegugunga batweta tuzen tutese twine problem ejo nchaturese no kutana na FDC karoki no wabine junior no akazo nanguna hagera ANT nko yagera yangu nanda kumanyisa je no muntu ngo sente ziba kutomsi ID zikabene zamara kureka ngo nizikorese bakubi ziribwa ubwo ninjata kuma sente zizum CID timanya hari abuze yitegere tizintar musende zikuzum CID waza yaza iraruka kai naraga no chirhura ibananka akazo yaro agenda buze nka district CID officer ambuze sente ziba kubohereza per month zamashita for example harho staff bangaye ba CID abarkazo ningo mu district. Aha pisoni ari umungari nayo kazo najyangu ndiyo nimbareba mwebare kureta general muzeyi akagera ngo ba general na babesije na basindika nkakahuba echo ngo kacura ngo katwarugireyo abo abasigire tabasindika sentence kayiko munango mu parish yitwaro twineshonga atkozasta kwikayo ati nitwe itukatakiri ningago mubatika kuri rwe kweruguru nito turiyo abo tabasindika abo abo ari kuri yamabati tinabo tukacimanya. Aha bagomba mweta Mike ariyo umurikinga kashonye najyango gambeje no muntu ngo ritindura yabe nakutukora rugarukirwe shonga hino ritindura yabe no kubakora kutwa twabukuza district yarako yarwombeka kura cwece bakabara kurombeka ntuzende urukora. Aha Tobias no washinje Ronda Museni Tobias wahandika bingi and tutine time katurebeho na messages zindi za letwaha ogoma mweta Tinka Nicholas Tarasisio aribanda nagira ngo nyabariza je no muntu gukutesaje uguyana sima busima karna cancer ogoma mweta Vincent no akatebe kibari istijo ni kamwenge toro najyangu je no muca muntu amahaka akagadumera kurunje munonga kandi na hati ni musima ako batagira kavuyo guyana kwebaza no akamwenge ubwo bamweta Sekarwanyangwe najyangu je no muntu yashobora je uguyana sima nawe babare Seka katorebe twine text message zindi za WhatsApp twateye yonki 3 tugariko mu studios twendere program okay ubwo yagira ngo nasima je no muntu abushinze cyakwiriza UPDF na ninko ya systems ungashije no we naenda kuhendurata emitoma y'abantu gukora nko kwa kutekateka kutana government izindi zone bitu na yebare ukorwanire bishikire bitu atar president 7 ngo nuko yareba bagira ngo nyine ka kwaye kamabega eketwa mayonjo buri kintu cyo ntitana kiramutwe ukindura ngati kintu kigumira I know. Ogumba mweta mbamweta Evaristo Mugarura wanyabisira ya kabiri Kashari umari Kashari nagira ngo ninyenda kubuza Gen.Mugisha muntu wetine program za President 7 eza kora kasima izuru haronorenke nguto hanorenke nguto nkomu north okuchero mu north avuga kuno yorere karo nka ngute nkuru zikazine tama kongo za nkomu north no shanko rguto urwa
pakwachi arwa noka oraba akata kaboga rguto rwatamaka okuruga nka guru kuzatyaka okuruga guru ukikati kitugum kushanga nka soroti amoroto bakaba takajaraga nguto zatamaka oguto rukuruga nka muyembe uri kugenda kukira kimwe kapchora atanwariha kapchora kuza kaswam no rwatamaka aro damu z'amashanyarazi gakeyongera konka cyo kikuru abantu bagome bashoborokera endugaho yo mwebembezi wihanga nicyo kiba kikuru tibinte ebiro abuka binte ebiroho endugaho yo mwebembezi yetabire nungi ebi kuba biro nibasa kushenyuka tokore nguto nkezi muntu wetwine katonga atero wari habo amezi koga haba hakavu yo mwihanga enguto mwaza kumara imyaka 5-10 nizicwenyeguruka amashanyarazi kago sisinza amashanyarazi zifa kandi ndugaho y'abandi icyo cyo kiretera kimukwerekeza atubanze renka libe ke kuzire munonga kutucerampa hati Libya ni nkentabire so nchongerera nti yes harebi government yeje ekozere byo kureba samesho konka tino kutukubasa ku yiche ku emakuna kucheta hata kabero hempinduka etakabaho go mwihangoma aho katine president orahani njirova to another peacefully mwihangoma yaba hino wa rugiri hangeri niritinka chetegereza amino ya ombota kari Singapore bamujyangu bakwiyo yatyo yaza Zambia amini UNFK benetam akari soroti ya kwatene yaza Libya benaiza kuzamu ururi yakari mchome Dar es Salaam benaiza muwanga ya mwihona military commission obote ashana hagati ya muwanga bwe amahega akwata gahamba obote yaza obote akahunga yaza Kenya rutwara kutahamu rutwa kana hunga naza Sudan hati echo hati no kumanya ebintu kaneza kubaho nungi ebintu ebiroho nibyombekerwaho ebisiskire abar kujana babishobora hati echo ncho turi kushabaranga jerembazi kibeho obwo karo buteka abana beja nubwo tukutanga kusima ebyaba bako bakozire abuka habaho okurgaho kubi agere cyabo bakashenyaguruka ngishino no simire bitakereho togore ngo abantu shemeye kwetegereza tukagira amagezi kwikere kashome messages nkishatu ni ndarabwira no bugenda Justus twasibwa Kayunga nagira ngo wabare kuteretera Gen.Mugisha Muntu mazima yashobora kurungi nshunga betu icyanda kubuza njya bashigarikiremo ku rugo movement ukazo mu FDC no mu FDC ukargamo that has been answered already kandi turebe ka message Isaac rwa Bukandura okurga buremba nagira ngo propaganda niyo kuruga hebizo byona kuko geno yashobora agore kuruga kibingo omururgongi najya ngo bare kureta Gen.Mugisha Muntu kunkani mbuza rechi President 7 akozire kirungi ningerecho yashigarikiremo aningira messages nyinjaha konka tukashoma buriye mwe so many more than 100 so tuka taking a feedback kweka hari abantu abutwakubasa kuri organizing haba baturire tukuza kwatebwa bya mhero senior presidential assistant anshoma za veteran na pro mabati twakureba mabati aya nakureba mabati murere muto umwami Nathan Kabogo za munyakashongi ndikureba Dennis Kerere ndikureba andi ningira nabo bantu tukubasa kwamya ngo batamburanitwe shana ubundi nka WhatsApp naho line ndije ya private aturi yantabaza kutunga feedback ancenche tuje turukwenda kuhendera okay aka message kamwe na tubira aha okay
Okay. Kamesigi kamwe nari tubire aha. I think chereza nanyenda kureba feedback y'abantu aba batwirire kureba line ndijo. That okay. Kato Prince tureba muri no handika konka reka tugaruka mu studios bwe bugambo byo kufurikira program Gen neza kubuza yo buzo biri then tuenera program cyo kubanza ebintu kubiri bindi bitambara omuntu yajyangu president Museveni akwembere ihangere kusyo gwara yeruhire assessment ije nebegwire bwana benje abakigambe cyo nangwa no mahagana rawo bakigamba uko tukukite kutekwa ko haraho kiri kwikirira umuntu akafera umutegeke kuko mironde mingi tukukiba. Okay. Yeah. Ekikuru no muringo guyarugaho nyoncho kikurecho aho mu president yarugaho muringo mubi kireta obukuto muyanga obundi kandi tinkoreba abantu bakwentura mu ryibyo ukurije mbyafaye bitutahamu onashitwine bukuru kushoma tukamangu hari ibintu bitusheme kwehara kuronga abo kwiruka muyanga kutebekene tokore ngo ntayi no ubutashobora cyo rubuto kuba twine tuhagaraka kaba yakizibo mu mpinduka yihanga onashite kureba abo kuba yes ari ibintu byo kubona ureba eberuho kandi abako bagira mbona ruhanga abako bagira imbazo bakazaho batega murebe kwa bitegami konka bombe cyari iyo bikwabero kwa kugira ngo habaye impinduka nibikwabero bikashenyaguruka think was akoteje abwencha abantu batakurebe kintecho bagira ngo yabo bo mukuru egendo wabwira bareba n'abantu aba bagira ngo rukwenda kwitembwa rugitanga hanyina embwa ya kagakwembwa kwafa nayo ne yafa neba yafa abukate kubasa kagakabi yaro nkengwe ningentare negita hati niyo problem yinkuru mu ihango nabakorebe kibitu bakwenda kukigamba kitandugaho wareba so abantu abakuhakanisa government eji omwe tebikuborobera abahagize abantu ubundi mbabakwata onije jati kuwa kutamani aha musero gwawe katamani omuntu zawe katamani aduka yawe kwesa serivyo butegeki toka aba safe ukaba successful ukakora business amwe babarake no succeed kuko bingi nabo mwishaje habo hakabi no baza kurugendera mutakimanyira mujate aba TV uko mbyara tubine za TV atebera cartoon nogira ngo omuntu cartoon nogira ngo ari umusinge togoreba so nicyo kintu turi kutekwa kwe harecho haba hatempinduka ekonke kija akaguma ho buteka nicyo kikuru ebishobora babishobere abakuza mbabine ukwetegereza bine na commitment nibabihindura wareba rom terombe kibumwe omwizo barmu tokoreba so nyo problem ekukira ku ekikunganzya n'abantu kuburwo bukuru ahubwo no tubakutegereze ni to opposition gambe bintemu abantu abari no movement bobonga ahubwo nicyo twetantuye nangu tukora tombeke culture culture mu nda y'ekibina ubwo tindagira movement mu kibina nyo kuko mu system ekintu mukishobore tarabata koransho kuko kwerabeho mugimanye ngo mwakoresha mugishobore ekizibe kinyine no kugishwekera ne ya kabiri ne ya kashatu ne ya kana hata abantu bono kashanga bahunani ukategereza oragambe bona buri muntu wena naenda kwekuma agira ati ntakagamba atakaje cyambo hatkora atine nore yatina manya nuho haruga bomu kubwatuka abraba okugamba kubo kutegura kwa abantu binja bakugamba na bomu tekubo kuko mwabura kugamba ebaho hataka wakwatara tambasi ukatapa mutatana
aweje ezeshime kutegereza icyo kuba kare katare organizing abantu aba batureba Atarasi Byron Mubanyizi Apollo Karega Moses Rwamugoye Arnito Godfrey Ticha Muhereza Behangana Alphonse Tugume Pade Myamukuru Kazo Alex Kayabuki Maskobeka Isingiro Ana tukamushaba DJ Kanyamu ataha Radio 5 ntwebaza Pastor Asafu Muragashonji na mwena tutwabasa kushoma feedback yanyu general tufundikire ikigambo umwami Boaz bari munonga kontaisa na Sky TV na Radio 5 aba twara amaraka gaito okuru babona baturukiriza mwe bari munonga ababuze buzo n'abahandika comments ekikuru tusheme kwa masiko kandi twebembeza amazima ihangeri afuturutarungi koka tubasa kurihindura garcho muhando gutebekene kandi tubona tukorera impinduka neteko kubaho tukorera impinduka kubaza kuturetera gumaho buteko mu ihanga abarabagire mbona abarana bargahona bombekera cyo barashangira ranga abebembere abagerere mbabazi kandi bakwase babare Gen.Mugisha Muntu abantu bakutureba nabakutura Radio 5 ntwenda kuchobora iki nka Sky TV tugerezeho okutunga abantu ba side ya movement kwija kuganira mu kiganiro iki na Gen.Muntu cyo kureberaho ndonzire cyamana wacuruhura umame Dan Mukago konka yabaye nemirimo Kampala tiyabasa kwija ndonzere cyamana wibando mwami hape mayanja yagire mirimo tiyabasa kwija na no mwami byo mu mugabe no mumbame yabambarira yagire mirimo tiyabasa kwija so twatugerezo tungumuzo movement ubundi abantu movement mutagera ngo wenshi program yesha yibiri yona yatwara rubajuruma that is what we could do hopefully next time our movement mbaza cooperating so ndwenda kwebaza Gen.Muntu bijabye ruwiri bimaza bijye ruwiri ndewe nje kujya kwazira ruwiri babare Gen.Mugisha Muntu kutahera ndwenda kwebaza mwena abatureba ndwenda kwebaza mwena abatura ndwenda kwebaza team yitu ya tekenuko ndwenda kwebaza muri ngo mutano director mukama company yo mwamba kashaka Christopher obare kutera intunguka obare kutera hiraka entebeji nejibo ho umuntu wenara kuba ayinobwire tuganira nshonga nkuru muyanga abo kireki nabandi Boaz wa Mongolia no basa kubanganisa ibindi byona kunkota ariko renshobi okabanganisa ruhanga abo ko mukama inamani amina